Ngibingelele bantu bakaNkulunkulu ngethemba abantu bayaphila. Cha sizwe sikaThixo namuhla uNkulunkulu ubeke ukuthi sixoxe nje ngento encane kodwa ebalekile ngoba impilo yomuntu uyayibopha mawungayazanga. Uma ubuka uNkulunkulu wonke umuntu umdale waphelela akekho umuntu omdale washoda. Lokho kukutshela ukuthini? Kukutshela ukuthi uNkulunkulu yonke into uyikhande wayibeka kumuntu. Uma ngingakutshela ngingathi into evula impilo yakho nengavala impilo yakho isenhlizweni yakho. Noma ngakhuluma umuntu oseceleni angeke akwazi kodwa umuntu oseceleni ukuthi angaguqula lento ephuma ngaphakathi kwena. Into ebalekile ukuthi uyenze ukuthi yiba necloset yakho ikhosomba la uzohlala khona uwedwa umeditate ngempilo yakho ulalela inhliziyo yakho. I-positivity iphuma ngaphakathi kuwe, i-negativity iphuma ngaphakathi kuwe. Lokho kukutshela ukuthi into ezovula impilo yakho ingaphakathi kuwe nento engabopha impilo yakho ingaphakathi kuwe. Ubona abantu namhla bedabukisa nje bebopha izandla bafuna ukudatshukela ingoba umuntu akakwazi ukungena kwi-closet ayibuka ingaphakathi lakhe azilalele yena. Ngoba omunye umuntu engakutshela into lento umuntu akutshela yona ingelona iqiniso kodwa into eqiniso eliphelele ngeke into yakhe ikudukise ingaphakathi enhlizweni yakho kunembeza lo. Nokuvuleleka kwempilo ukuthi manje ufisa ukuba yini, ufisa ukuyaphi nempilo kusenhlizweni yakho ngaphakathi kuwe. Awukufundeke umuntu kaNkulunkulu ukuthi hlala phansi uzibheke wena uzilalele wena. Awubuka ukuthi ke zingaki izinto mntaka baba osungene kuze enkingeni ngenxa ukuthatha ama-advice abantu. Buka ukuthi zingaki izinto ezikulahlekele manje empilweni ofana ngabe unazo ngenxa ukulalela ama-advice abantu. Uthi ungathi noma uthandana nomuntu wehlelwa inkinga ngoba phela yonke into inama-challenges ayo usiyofuna ama-advice kwabanye abantu. Umuntu akunike into engaphakathi kuye ezoba upoison uyibulale wena. Uyakwazi kubuhlungu kanjani ukuhlukana nomuntu umthanda ngenxa ye-advice onikwe ngomunye umuntu. Maze kuhambe isikhathi uyayisola futhi. Ingoba ufuna ukulalela ngaphakathi lakho, ufuna ukuzwa komunye umuntu. Mawungafunda ukuthi yonke into eyokuphila kwakho nezoyisa wena phambili nengenza ukuthi empilweni yakho kube nokuthula kube nenjabulo ingaphakathi kuwe. Yekani uhambe nifuna ama-advice kubantu ngoba uphelela ushoti ngalutho. Lalela inhliziyo yakho ngeke ikudukise ngoba ngisho wenza ungeyikho iyokutshela ukuthi wrong unembeza udukisana. Kodwa umuntu engakunika i-advice ezokulahlisa. Ngazi abantu mina namhlanje balahlekelwa abantu ababethandana nabo baphila nabantu ababebanike bona ama-advice. Waphuma umuntu wasale kwangena yena. Ngazi abantu abawela ngamabhizinisi ayiso ukuthi uthathe i-advice komunye umuntu kodwa ibhizinisi khathi uqala ukazi uthathe i-advice komuntu ubuqola kusuka ngaphakathi kuwe. Bese uyamoshakalelwa impilo ingasayi phambili. Funda umuntu kaNkulunkulu ukuzibuka wena. Zethembe wena awukwazi ukuthemba umunye umuntu. Uzomthemba kanjani umuntu ungazi ukuthi ngaphakathi kuye kulithini ngaphakathi lakhe ngawe. Lalela ngaphakathi lakho ngeke kudukise unembeza. Enhlizweni yakho kuhleli konke. Kufana nokungayi phambili impilo yobothi ubophekile. Ukuze ukhululeke uqaqeka amaketanga konke futhi kusenhlizweni yakho lokho. Uma ukwatshala wena i-positivity ngaphakathi kuwe akekho umuntu ongakuvimba akekho umuntu ongakufakela i-negativity. Yazi ukuthi into ebalekile iqubuka enhlizweni yakho ngaphakathi kunengenayo. Ngoba engenayo ingangena lethu kufa kodwa ayikwazi ukuguqula into engaphakathi enhlizweni yakho. Into ekubulalayo nento ezokuphumelelisa isenhlizweni yakho. Funda ke manje umuntu kaNkulunkulu ukuthi ezintweni ofisa ukuthi zikise phambili ngempilo ngezinto ezithinta impilo yakho kuwena uadvisor wakho. Hlala phansi uyinike isikhathi ube wedwa nje kungekho phone ungekho lutho ungekho umuntu eceleni uzilalele wena. Uzibuze wena ngaphathi ngaleyo nto osukubhekane nayo ukuthi kuthini kuwe ngaphathi ukuthi kwenza njani. Lento ezobisho izobikutshela into eyiyo. Leso sinqumo osithatha lapho ngeke kusasa uyisole ngaso. Baningi abantu abathatha inqumo namhla bafisa ukubuyela emuva bayishintsha ngenxa ukuthi balayelwe ngabanye abantu ukuthi hayi makunjeni ubokwenza ukuthi akwazi kwenzeka lokho. Lalela ngaphakathi la ingaphakathi angeke likudukise.
bayafana bayifana ngisho ngamaphupho ethi kusho ukuthini ukuphupha ukuthi ayikho into enjalo. Kusho ukuthini ukuphupha ukuthi siyinto eyodwa kanti sinayidalo ezodwa. Impilo yethu ithi into eyodwa phela makunjalo. Eza umuntu azachaza into engekho uma uphupha ukuthi sekusho ukuthi ayikho leyo. Lokho sikuphuphile wena. Lalela ingaphakathi lakho ukuthi abakini befuna ukuthini ngempilo yakho. Uzobuza omunye umuntu, lo muntu ombuza uyabezwa yena abakini, uyazi bebethini ngalokho. Uzokutshela into yena beyenzeka kuye noma atshelwa omunye umuntu ukuthi mina ngaphupha inkomo eyibomvu noma ngaphupha inkomo ehlabana kwaba ukuthi. Unesibongo sakho wena, nayo lesibongo sakho nalo lesibongo sakho. Ninempilo futhi engafana ngeke kuyilevel yodwa. Lokho kusho ukuthi into eyenzeka kina yodwa. Awukwazi kuzothi manje ngiphupha ukuthi ngicela ukubuza manje mangiphupha ukuthi kusho ukuthini no. Angithi abakini besho njalo. Not unless loyo nto uyibuza kumuntu okwazi ukuconnecta nabo futhi abakini. Angakwazi ukuconnecta nabakini engakutshela into eyiyo ke lo. Kodwa le uthi usuke nje ubuza abantu ukuthi ngophuphe sethi hayi phela mophuphe ithele kusho ukuthi uzokhulelwa. There is no such a thing. Bantu bakithi nibopheke empilweni nje ngenxa ukuthi nithatha ama-advice kubantu. Uthathe ngisho into eyimfihlo yokuphila kwakho inikwe ngabakini uyitshele omunye umuntu bese umuntu umoya omubi ubona ukuthi lento izokuyisa phambili akuniki advice ezobulala lento abadala bakini akubaba kuphe yona ukuze uphumelele. Ugcina ungasaphumelelanga. Mawubuka manje umuntu kaNkulunkulu impilo yakho ngabe kude ukuba uthatha ama-advice abantu. Awuhlale phansi ufunde uba uwe ulalela ngaphakathi lakho uzethembe ubothi impilo ngeke niguquke. Uma kusuka kuwe ngaphakathi ukuthi ngisaya endaweni ethile ngiyofuna umsebenzi khona uzofuka uthola. Kodwa ma uya ngokuthi wena kusho umuntu lalela ngaphakathi lakho, uma ingaphakathi yakho lingavumelani nalonto ungayezi lonto uzoyisola. Bambe ngaphakathi lakho. Baningi abantu namhlanje abanye bafile bathatha ama-advice abantu. Abanye bakhubazekile, abanye basemajele, abanye banezingane engenaboyise, abanye baseli bodwa abafazi bahamba bathatha ama-advice abantu ukuthi naku unkosikazi ngenze njani wenze njani ngalesikhathi uyomshela wobuze kubo yini ngalesikhathi usumqobo ubuze kubo ufuna ngimqobo. Lalela ngaphakathi lakho umuntu kaNkulunkulu impilo yakho iyoshintsha. Konke okuhle uNkulunkulu kubekile kuwe kodwa into ebalekile iba ne-closet. Ngena ngaphakathi kuwe yonke into engaphuma ngaphakathi kuwe ngeke ikudukise. Ungcono ukushayisa entweni esuka ngaphakathi kuwe ngoba uzophinda ube nayo indlela yokulungisa. Ngeke uyilungise into enikwe i-advice yomuntu ngoba wazi ngoba ethe yenza kanje isizathu sikuphi. Umuntu kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyanithanda. Mosana ukukhunga impilo zenu ngenxa yabantu. Hayi umngane uyithi akekho umngane empilweni ngoba umazi ngaphakathi lakhe lithini kuwe. Bambe ngaphakathi lakho, philelana nabantu kodwa philelana kakhulu nawe. uNkulunkulu uyanithanda abantu bakaNkulunkulu nisahleli phansi nibuka izimo endlule kuze ezinzima ngenxa ama-advice abantu. Uzobona lapho ukuthi impilo yakho usuka manje ephambili ukuze ibe yihle. Thatha ama-advices akho asuka kuwe ngaphakathi. uNkulunkulu uyanithanda. Amen.